Uređenjem dvorišta škole u Berkasovu, koja pripada osnovnoj školi Sremski front u Šidu, završena je rekonstrukcija objekta ovog isturenog odeljenja u kojem nastavu pohađa 30 učenika. Ovaj objekat u potpunosti je dobio novi izgled. Učionice su obnovljene od poda do plafona, opremljene su novom školskom opremom, uređena je čajna kuhinja i toaleti, a i zimu će dočekati spremno uz nove peći na pelet. Ja bih se u ime škole zahvalio pre svega Evropskoj uniji, a zatim i meštanima sela Berkasovo na tome što su izašli školi u susret da je i poprave građevinski i opreme kompjuterima i ostalom opremom. Stvarno smo školu preporodili. Nadam se da će deca uživati u njoj. Evropska unija pružila je pomoć opštinama i gradovima u kojima borave migranti. U rekonstrukciju i novu opremu ovog ogranka škole uloženo je ukupno 70.000 evra. Opština Šid neizmjerno zahvalna pre svega svim donatorima ovog puta i UNDP-u koji je prepoznao značaj održavanja naših školskih objekata. Ova škola u Berkasovu danas koja se otvara je jedna u nizu škola i objekata koji služe za smještaj migranata, ali ovo je samo dokaz onoga da migrantska kriza nije Šidu donela mnogo lošega, već mnogo dobroga i da naš suživot sa migrantima i decom koja idu u ovu školu je nešto što nas može samo unaprediti. Tokom radova na obnovi objekta veliku podršku pružilo je javno-komunalno preduzeće Standard, roditelji učenika i ostalo lokalno stanovništvo. Završetkom rekonstrukcije prostorija škole koje su smeštene u zgradi mesne zajednice Berkasovo, centar ovog sela dobio je mnogo lepši izgled. Želeo bih ispred mesne zajednice i meštana Berkasova da se zahvalim Evropskoj uniji i opštini Šid što su izašli u susret sa ovakvom lepom donacijom koju smo renovirali školu. To nam je jako drago i nadam se da tu nema kraja i da ćemo nastaviti dalje. Zato smo se i okupili ovdje ispred mesne zajednice da završne radove ostvarimo, da to izgleda kako treba. U ogranku škole u Berkasovu ove godine nema upisanih učenika iz migrantskih porodica, dok ih je u ostalim objektima osnovne škole Sremski front raspoređeno ukupno 5. Ovoj akciji volonterski se pridružio jedan broj migranata koji su smešteni u prihvatnom centru Principovac, šaljući na taj način poruku zajedništva, tolerancije i negovanja multikulturalnosti. My name is Masume. I'm immigrant and lives in Principovac. Moje ime je Masume. Ja sam migrantkinja, iz Afganistana sam, stanovnica sam prihvatnog centra Principovac. Ovde boravim godinu dana i 5 meseci. Došla sam ovde danas iz želje i ljubavi prema radu i ljudima u Srbiji. Moja menadžerka kampa Nevena me je pitala rekla mi je da imam priliku danas da dođem i da pomognem. Ja sam rekla naravno, za školu, za ljude u Srbiji hoću i zato sam danas ovde. Help for Serbian people. Nova škola, klupe, oprema i lepo uređeno dvorište bili su povod za veliku radost mališana koji pohađaju nastavu u ovom objektu. Zato su na kraju akcije zajedno zapevali.